Nongjeri Sport Club Kelalong Kaladu ha ka jingi lakai football ka Fast MLA Cup Football Tournament Mauhati Constituency ka bala penlong da ke NPYF Mauhati Constituency ya ka ni ka lempung ya lakai football la penlong hamadan Nongjeri Hari Bohoi District bat ka Nongjeri Sport Club kum ka try madan kala pelim no ya ka umke Sport Club da Shigol lanon ha kani ka sengi penkot ia kani ka lempung lawan Bansa Kilang do sembut Menteri Rangba ka jela umas nyau malang dahar kumu kongsan ha ka jingi don rekat u MLA ka Mauhati u ba Charles Marngar kumu sembut kongsan u Dr. Celestine Lengdo u MLA ka Umsting Constituency u ba Gabriel Walang u MLA ka Nongstoin u Abhilash Baranwal u Deputy Commissioner ka Riboy District u ba Joblin Sten u Presiden ka NPOF Mauhati u ba Garsom Dekhar u Sekretari Lembat Kiwi de ha pa phai sha ka jingi kun final ha ka ni ka sengi kabalai kun ha pedeng ka umke Sport Club Persya ai ka Nongjeri Sport Club Kelalong shisha ka ba Shongshit bat ka ba Internat shisha ban pen bat dei ha ka minit ka ba khadu jong ka kelas step ki rangi lekai jong ka Nongjeri kelayo ban penki ia ka jar nengkong bat hadu ka kelamit jong ka te ka jingi lekai ka Nongjeri kala pen triang bat Kamsham Island e ka umke bakan penki jar ka bala penlong e ka Nongjeri Sport Club bakan pelimno ia ka umke Sport Club da Shigol lanon lasami ki kusnam syaki kunhun ki ba job ha ka bakan Nongjeri Sport Club kum kala adu kalayo e ka song pisa sanpho hajar tengka harangkat bat ka trofi bat ka umke Sport Club ka kanhun ka bawan baar kalayo e ka song pisa ka balai pho hajar tengka harangkat ka trofi bat la samru i ke kusnam simen shu ha ka ne ka sngi lengba ka jingwan bane simbenta ka khmi Creative Society Shillong ka bala pensong shit ki paj ba riu eat football ki bawan pe ya ka ne ka lempung Pak ni kena push ni. Gunung lep. Bunti bun kijing mang haus samla. Hakiliang bunjat mong dah ke sport sektor, hak entrepreneurship sektor, hak sport sektor, hak business sektor, hak hotel industry sektor, hak construction sektor, bunjat ke sektor. Hani particularly ka football sektor ki khorchi ke foreign country ka football industries. Kamu mensua kejong banilai kai football banilai games banyok kelainya ke mek banyok ke exercise ban side ke kelain kata ada ke way is one part hanai kumbong ma Charles mening kelma ke ar lagu pergi greatest player jong ke pertai terai ke ba edo ngimong ya ke baki sukses nimrei ban keren ya ke baki sukses they are the top players in the world. The most matter is that the passion they wait, they struggle to attain that success. That is the most matter. Kaba yaki bangin pay de kaman hawa nyala de la pano kinong job ki greatest player.
Hanay ka ba ban perkhat ingi kum kibriu. Kapor ke bagi Yaisha. Bagi yo ya ketukan nam kum ki best player jo ke berthai. Taka bang amut bandong menta ka siru kum jo api samla jongi. Kan mau ba. Mut bangele kai menta ka singin kutang kata nam rob nam rem nam job. Hanay we should have the focus. Ngidai bandon ka focus, ngidai bandon ka target. Ngidai bandon way klur jo gari jo district. Dari ngim don ke target ngim jo poisa isa ero. Ngajong ko mga government na niya ginugulo ki banta. Having a foundation stone ki project. So easy to lay the foundation stone. But implementation part is very tough. Launching a program is very easy. Implementing is very tough. Simple. Nakuha man kan kaya mulumulay pi. To fall in love with a beautiful lady is very, very easy. But to stay in love with her is very tough. Am I right, doctor? Banlong player kabasuk bah. Hanray banlong star player mray kabasuk day ba ba. Day nam day na. Takat bukum ta don kam kajing tre sutong. Nama piyoy na day. Ki kam bak sarkar ka balay in different sector mray tang sport. Nakuha ba nito ibigaway do. Hapo chisnem taray malumula ni Shakman. With 38 lakh population more or less ka state ka jongi. Haning nga sorong ban manaya pi. Ngin long no kaway ni state hagari India babundo ka artificial turf ng football. Mray tanggataro. Ngidang sukutan dar tanaring process is another process ka kumbalong mentan. Kaway de ka biggest stadium in the country ngin sina po mo kuno ka bako news pa live po kuno. Ngidai ban sorong. Hanalangi isna kat kani ke stadium kat kani infrastruktur lagi yur ki joy tim long ki fighter barau kita kinong le noi tekat bukum tanga encourage pi hagano kono ko benta what can sting you will be the fighters and you will be our future leaders sakaway nga sorong man panmana pila atip lepay kita bro how news nam bala det unim de bala de manang niyo arja arpusan Minang sudah bela ya kami khalia game kyong. Mina yok kanam. We may be small state in size in population, but it's one of the best state, one of the best performance in term of Meghalaya game. Hanay sigaway menta baro ngiya do tiya do dem ban prepare ngin host ya ka national game how January arjar honiaw. Katangin mo sorong baro ki state ba kamat ki state ki bah dong dari India kelaya apply. Hanay ay kublay kertang rio Prime Minister buron jongi bar Union Home Minister Amit Shaji. Kadi soft corner jogi Meghalaya kala siya ban host ka national game how arjar ar punya.